Haksin kebaning kong soy ke klub English Premier League tagadi ke West Ham United ya orang elekai jonggari India. Kublai piki parlok persian ke Porsche ke por ngakerpate piki bertemai sababan share berlike bersubscribe dengan ke channel orang elekai football na India urahun kapi ulalai national obat ke West Ham United. Hangnya unelekai utei orang elekai badang arusan senam kerta. Elekai na ke klub Odisha FC akan kesamoy belada ta ke Indian Super League pat ulami madan kumbah nyusin elekai na pentagari India. West Ham United hakas ngipalay ka penbena bahkan soya urahun kapi kurang elekai winner na India wan nikmat ingin ke klub jangka Premier League akan kelempung elekai football ke batang marnyumut kebansawan haka Amerika dan Pulau Rahul ulong unong elekai bantong bensimta haka lempung elekai football jongka deskor tournament unne orang elekai berang akan senam kerta kalau penik dari video kata London Club Rahul kapi ula ajeng keren ru ula ong kulai sibun kina Christian jeng West Ham United bat ula ong ru ngasio kemen ban elekai na kenta West Ham United bentak ke best score tournament bentak ke amoy liwut unsay kenduk sen laong une urahun kapi agane ke tournament kindon sop prat di kikenhun bat lapya hati kadar di kikenhun kumlisibun